Obwahato muri Lyantonde enkiiko nizishitama barugombora okumanyisa abariisa n'abandi abarukukoresa ebirukuruga omu nyamishwa ekibiine kukora okuzibira endwara egi okweyongyera omu district egi. Harimu sub counties 2-3 ezibaire zikwatsirwe ebaraha yaruga eruguru kuruga Ministry of Agriculture and Fisheries ngu tikingye Lyantonde movements zente amatungo gona ente empunu entama empene ngu tubikingye n'obutare tubikingye na dairy products byona omu harimu amate harimu amashita harimu kawudanga amashagedi nabo tugikiriza kugenda kubagambira kumukurwaza mutishereke endwara okiza kukwesha ngo shange endwara eri omu makankangai ana endwara neba yaturemu mbwenu akatare tukakingire nomumpora tari omate kushikora omu Lyantonde. Omu Lyantonde tari omukurugamu enyama, omu Lyantonde tari omukushoboza akabuzi, tari omukushoboza entama, tari okushoboza empunu. Babariisa abashobozi b'amatungo n'amate nibeetombwita aha nshonga ezi omu miringo etari emwe n'emwe. Konka nintaha home center konka ente zange ziri omuri 17. So bandetera omukozi nandetera amata aha duuka konka nihaza kuba hariho road block erikukumirira ki amatago. So tindi kumanya abantu abo ntuza kukikora tuti bayebarisize konka ejwa bakanga kukinga katare ka Kyemamba ejwa yazanzara ikabanza omugombo rangi y'akarro omuruka gwa kyakuterekera twakimanyire amakago twagakinga bagarindirayo konka abantu bakatare kagumiza muno gukora abantu bagumana batwara ente nyekiro nibazirabe mu mafamu g'abantu hatejwe kanyire ndecyo nacyo turiyo ntwenda ngu tukakitwera obwenge abo kuba tutahiza habiri obutare n'amategenti kandi byona byaza mu karantini mbone haba amana kutuza kutamu turikubasa kugira ntwiza kufayo kurenga kimwe hari byo byagarura abantu habako tabayine ntasya. Obwahato ente zirikweshumba muri 10 kuruga omu mariisizo gatari gamwe na gamwe nizo zayorekere obubonero bw'endwara egi. Gasha kwa Sande K. William.